سڵاوی خواتان لێ بێ هاوڕێیانی بەڕێز و خۆشەویستم. حەدیثێکی صحیح هەیە لە دەربارەی فەزڵی نوێژی زوحا. حەزەکەم عەرزی بەڕێستانی بکەم بەڵکو ئینشاءالله ئیسفادەی لێ بکەن. حەدیثەکە ئیمامی مسلم ئەیگەڕێتەوە لە ژمارە 1181 لە ئەبوو ذەڕی غیفاریەوە خوای تعالی لێ ڕازی بێ، سەحابەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. طبعا حەدیثەکە زۆر زۆر خۆشە و زۆر زۆر گرنگە، بۆیە حەزەکەم ئینشاءالله تعالی هەمووتان بیزانن و بتوانن ئینشاءالله جێبەجێ بکەن و تەطبیقی بکەن. لەبەر گرنگی من حەزم کرد ئەمەتان عەرز بکەم، چونکە فەزلی نوێژی زوحا زۆربمان ئەزانین نوێژی زوحا سونەتە، بەڵام ئایا فەزلەکەی چۆنە و ئەجرەکەی چییە؟ جا ئینشاءالله تعالی گوێم لێ بگرن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ یوصبح على كل سلامي من احدكم صدقه. هەموو بەیانیانەیە کاتێک کە ئینسان هەڵەسێ پێویستە هەموو جومگەکانی گیانی سەدەقەی بۆ بکە، پێویستە هەموو جومگەکانی گیانی سەدەقەی بۆ بکە، یعنی خێر و سەدەقەی بۆ بکە. طبعا خێر و سەدەقەکە خۆشی ڕوونی کاتەوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چۆنە ئیکەی؟ ئەفەرمێ فكل تسبيحة صدقه، ئەفەرمێ هەموو سبحان الله صدقەیە، وكل تحميدة صدقه، وهمو الحمد لله صدقه، وكل تهليلة صدقه، وهمو لا اله الا الله ذكر لا اله الا الله خوي بو خوي صدقه، وكل تكبيرة صدقه، وهمو الله اكبر كردنيه صدقه، وامر بالمعروف صدقه، وامر كردن بچاكه خوي بو خوي صدقه، ونهي عن المنكر صدقه، ونهي كردنيش لخرابه قدغه كردنيش لخرابه خوي بو خوي صدقه، ويجزئ عن من ذلك الركعتان يركعهما من الضحى. حز اكي حمو ام صدقانات بو بنوسري او همو صدقه لقل كجمكاني جانت بجوري اندازي جمكاني جاني انسانه حز اكي ام همو صدقانه بيك جابوتي بنوسري، حز اكي ام همو صدقانه بيك جاربوت بنوسري. يا غمري خاص الله سبحانه فرمي جي ام همو صدقانه اقريتو شي دور ركعتين نوجي زوحا، دور ركعتي نوجدي تششتنگا. طبعا نوجي تششتنگا لدواي خور هلاتن بە چارەکێ 20 دقه دەست پێکات تا پێش نوێژی نیمەڕۆ بە چارەکێ 20 دقه. هیوادارم ئینشاء الله تعالی ئەم حەدیثە بڵاو بکەنەوە بەڵکو مسلمانان هەمووی ئیسفادەی لێ بکەن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.